Poštovani gledalci, dobar dan. Pozdravljam vas u ime Hronike nacionalnih manjina. Ja sam Jasmina Pešić, a u nastavku ćete pogledati. Delegacija Vojvodine razgovarala sa evropskim zvaničnicima o zaštiti prava nacionalnih manjina. Meho Omerović podržao inicijativu da se u Beogradu postavi spomen ploča muhamedanskim bataljonima. Ministarka za evropske integracije sastala se sa ambasadorkom Slovačke Dagmara Repčekovom. U rubrici Gost Hronike nastavljamo razgovor sa Čedomirom Backovićem. U Titelu osnovan Mađarski kulturni centar. U Subotici u art kinu Livka održano veče hrvatskog filma. U Kisaču održan festival slovačke tradicionalne nošnje Slovaka u Vojvodini. Održan drugi po redu Đelem Fest. Delegacija Vojvodine, koja je prošle nedelje u Briselu učestvovala na manifestaciji evropskih regiona i gradova, razgovarala je sa evropskim zvaničnicima o ekonomskom razvoju pokrajine i zaštiti prava nacionalnih manjina. Predsednik pokrajinske vlade Autonomne pokrajine Vojvodine Igor Mirović i predsednik Skupštine Ištvan Pastor sastali su se utorak 11. oktobra u Briselu sa članom Evropskog parlamenta i predsedavajućim delegacije Evropske unije Srbija, Parlamentarnog komiteta za stabilizaciju i pridruživanje Eduardom Kukanom. Na sastanku je posebno bilo reči o zaštiti prava nacionalnih manjina u Srbiji sa posebnim osvrtom na Vojvodinu, a sagovornici su konstatovali potrebu češćeg međusobnog informisanja o tim najznačajnijim pitanjima koje su od vitalnog značaja za našu zemlju i pokrajinu. Kukan je pohvalio napore Srbije u procesu otvaranja pregovaračkih poglavlja, istakavši da snažno podržava proširenje Evropske unije i u tom kontekstu ubrzavanje procesa pridruživanja kroz otvaranje novih poglavlja i što jasnije evropske perspektive Srbije. Sastanku je prisustvovao i potpredsednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević. Predsednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Meho Omerović, podržao inicijativu Centra za istorijske studije i dijalog da se u Beogradu postavi spomen ploča muhamedanskim bataljonima koji su učestvovali u odbrani grada 1915. godine, a koje je predvodio Šemsa Midović. Omerović i predsednik Centra Srđan Milošević su posle sastanka ocenili da bi javno iskazivanje zahvalnosti muhamedanskim bataljonima u značajnoj meri unapredilo postojeće stanje u oblasti vrednovanja istorijske uloge nacionalnih manjina, u ovom slučaju Bošnjaka. Navodeći da je ideja CISID jedna od najplemenitijih ideja koja se možda u poslednjih nekoliko decenija našla na dnevnom redu, Omerović kaže da je namera da se otrgne od zaborava uloga pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u odbrani Beograda 1915. godine. Prema dostupnim istorijskim podacima, kaže Omerović, u odbrani Beograda učestvovalo je i 15% vojnika koji su bili muslimanske veroispovesti i koji su pripadali takozvanim muhamedanskim bataljonima. Predlog je da se spomen ploča podigne u neposrednoj blizini gde je stajala Midovićeva barikada, a to je prostor između Narodnog pozorišta i Narodnog muzeja, da jedna ulica na širem području Ade Ciganlije ili deo Savske obale ponese ime muhamedanskih bataljona 10. kadrovskog puka, kao i da se tako nazove i jedna vojna jedinica ili kasarna Vojske Srbije. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se sa ambasadorkom Slovačke Dagmar Repčekovom, koja je istakla da Slovačka jasno podržava evropski put Srbije i izrazila nadu i spremnost njene zemlje da se tokom njihovog predsedavanja Evropskom unijom do kraja ove godine otvori još nekoliko poglavlja sa Srbijom. Govoreći o aktualnom trenutku u pregovaračkom procesu Srbije sa Evropskom unijom, ministarka Joksimović je naglasila da očekuje da, ukoliko su kriterijumi ispunjeni, poglavlja za koje je Srbija spremna budu i otvorena. Prema njenim rečima, Srbija je pokazala da je država koja ozbiljno razmišlja o svom razvoju i budućnosti i ponovila da su evropske integracije deo unutrašnje razvojne politike. Ministarka se zahvalila na spremnosti Slovačke da pruži konkretnu pomoć Republici Srbiji u oblasti evrointegracija, kao i spremnost da uloži napore kako bi se održala pozitivna dinamika u pregovaračkom procesu.
Sagovornice su se složile da u budućnosti treba pojačati ekspertsku podršku i pomoć Slovačke u pogledu korišćenja agrarnih fondova i obuke lokalnih samouprava za korišćenje evropskih fondova, imajući u vidu činjenicu da je Slovačka jedan od primera zemlje koja je evropske fondove uspešno koristila za sopstveni razvoj. U današnjoj hronici u razgovoru sa Čedomirom Backovićem nastavljamo sa pojašnjenjima pojedinih oblasti koje su obuhvaćene akcionim planom za poglavlje 23. Pa evo da vam kažem ovako, prvo, šta je to demokratija? Ja se izvinjam, moram početi od početka. Demokratija, šta je savremeno demokratsko društvo? To je društvo u kome se prepoznaje legitimnost i potrebnost postojanja različitih interesa, različitih grupa u društvu. Evo recimo, pošto sam ja iz pravosuđa, originalno to mi je advokat, vi imate legitiman interes jedne strane u sporu, koji je legitimno suprotstavljen interesu druge strane u sporu, koji je opet različiti od interesa sudije da presudi u sporu na nekakav način. To je demokratija. Znači, ona se sastoji u tome da se svi interesi koji mora da su pomalo sukobljeni, inače onda ne bi bilo demokratsko društvo nego nekako drugo, iznesu otvoreno na sto i da se identifikuju koji su to interesi, koji se to interesi sukobljavaju, odnosno koji jedan drugom su suprotni i kako se na jedan civilizovani način može rešiti to pitanje, odnosno balansirati. Drugim rečima, demokratija se sastoji u balansiranju legitimnih interesa različitih grupa koji čine društvo. Ako to sve primenimo i na situaciju nacionalnih manjina, onda imamo situaciju da u Srbiji postoji 26 za sada sa tendencijom povećanja, obzirom na način utvrđivanja postojanja nacionalne manjine, koji imaju svoje apsolutno legitimne demokratske interese. Ali vidite, ti interesi su i međusobno suprotstavljeni, ako želite, recimo vezano za veličinu, broj pripadnika nacionalne manjine. Ono što odgovara nacionalnoj manjini sa velikim brojem, ne mora da odgovara i nacionalnoj manjini sa malim brojem, čak može da bude i suprotno. Ono što odgovara nacionalnoj manjini koja ima relativno sličan jezik srpskom jeziku, ne mora da bude isto sa onom nacionalnom manjinom koja ima jezik koji je potpuno drugačiji. Ono što odgovara nacionalnoj manjini koja je homogenija u pogledu stanovanja, ne mora da bude ono što odgovara nacionalnoj manjini koja je raširena širom Srbije. I tako dalje, i tako dalje. U svemu tome postizati jednoumlje, saglasnosti sve, niti je moguće, niti je preporučljivo, niti je demokratski. Znači, mi moramo od slučaja do slučaja da sve konkurentne interese balansiramo na bazi principa i ne samo akija, znači evropskih pravnih tekovina, nego i evropske prakse i takozvanih principa funkcionisanja evropskih, gde smo mi vrlo, ja mislim, upućeni u izradi ovog akcionog plana 23, da smo zaista pokazali i Evropi, a i onim ljudima u Srbiji koji mogu i hoće da razumeju o čemu se ovde radi, da smo na visini zadatka, što bi rekli. I u tom smislu da potpuno razumemo te najfinije nijanse u pogledu nalaženja rešenja koja su uveliko više nisu crno-bela, nego su to rešenja vrlo nijansirana koje je potrebno naći da bi se uskladili svi ovi interesi o kojima pričamo. Vi recimo imate eksperte Evropske unije koji su kod nas dolazili, eksperte Saveta Evrope, koji su primjera radi vrlo imaju specifičan odnos prema nacionalnim savjetima i mogućnosti njihove politizacije. To se nalazi u ekspertskim izveštajima. Znači, mi moramo sa jedne strane da nađemo, kada je reč o nacionalnim savjetima, jedan balans, jednu sredinu između potrebe jednog predstavničkog tela, da kažem, jednog predstavničkog institucije jedne nacionalne manjine, a sa druge strane da ipak sprečemo da tu dođe do politizacije koja bi na neki način onda vodila isključenju zaštite onih interesa, onih pripadnika te nacionalne manjine koji ili nisu učestvovali u pravoj političkoj, u pobedničkoj političkoj liniji ili oni koji ne žele da utiču u bilo kakvoj politizaciji, ali traže ostvarenje svojih uslova. Imate takođe nacionalne manjine se dele i po osnovu toga da li ili imaju ili nemaju svoje države matične. One koje imaju jedne interese, one koje nemaju imaju druge interese.
a da vam iznesem primer da, recimo, logično je, legitimno je, ispravno je, ali treba da se balansira, da jedna zemlja matična, susedna, recimo, nema interes da svi pripadnici nacionalne manjine iz Srbije idu na studije u tu zemlju i tamo ostanu. Naprotiv, imaju interes da ljudi završavaju u Srbiji fakulteti i da ostaju u Srbiji, kako ne bi došlo do nestanka ili smanjenja te nacionalne manjine na određenoj teritoriji. To, recimo, ako vi idete nazad do osnovne škole, onda se postavlja pitanje da li je potrebno da su potpuno odvojene i da se nastava u potpunosti drži na jeziku nacionalne manjine, ili je potrebno da su to mešovite škole gde je i srpski jezik veoma prisutan, jer po prirodi stvari, po inerciji, ako vi imate obrazovanje potpuno jeziku nacionalne manjine, osnovna škola, srednja škola, onda to po inerciji znači i fakultet u toj zemlji, onda to po inerciji znači da svi fakultetski obrazovani ljudi, pripadnici nacionalne manjine X, živeće u matičnoj zemlji, a neće ostati da žive u Srbiji. Primjera radi. Sve te probleme, kojih ima koliko god hoćete, uzmimo primjer učestvovanja u političkoj, takozvana politička participacija. Tu opet imate jedan jasan interes brojnih nacionalnih manjina, imate drugi interes manje brojnih nacionalnih manjina. Imate takozvana garantovana kao jedan od način rešavanja tog pitanja, imate garantovana mesta u parlamentu, imate argumente za, imate argumente protiv. Naprimjer, ako pogledamo rešenja u regionu i uradimo uporednu analizu, mi možemo da vidimo da u nekim drugim zemljama u regionu, gde je sistem garantovanih mesta, on je doveo do toga da kada bi bio, kao što je kod nas princip prirodnog praga, primenjen u tim zemljama, onda bi predstavnici određenih nacionalnih manjina imali više poslanika u parlamentu nego što imaju principu zagarantovanih mesta. I tako dalje, i tako dalje. Ono što mislim da naš akcioni plan za poglavlje 23 odlikuje i što će da u svakom slučaju bude značajan razlog što ćemo mi uspeti u njegovom sprovođenju, ne samo zbog Evropske unije, nego i zbog samih nas, jeste da je on pre svega inkluzivan, znači da su u njemu i u njegovom sastavljanju i u njegovom sprovođenju učestvuju svi zainteresovani, 99%. Drugo, da je on urađen na izuzetno stručan, profesionalan, za razliku od amaterskog ili nestručnog načina. I treće, da je primenjen onaj princip koji sam već spomenuo do sada, a to je temeljnost za razliku od površnosti. Znači, ne 10 savremenih rečenica, kravata, odelo i ja sam sad stručnjak za sve, nego jedno temeljno izučavanje i poznavanje materije kojom se bavimo i onda uz jednu analizu problematike, jedno kvalitetno sačinjavanje plana aktivnosti i njihovo praćenje i kasnije praćenje rezultata mogu da daju nekakve promene. Izuzetno sam optimista kada je u pitanju rešavanja problema u srpskom pravosuđu, opet bazirano na to da mi imamo plan. Može da deluje malo pa plan, ali vidite, vi ako hoćete da ozirate jednu kvalitetnu građevinu, možete da je dovodite majstore, pa ajde taj stavi ovo, stavi ono, a može da napravite plan, da plan bude odobren, da bude overen od stručnjaka, kao što je kod nas odobren, i da se onda planski prilazi i postižu rezultati. Tako i u našem pravosuđu. Jedan od osnovnih problema jeste infrastrukturni. I mi na tome intenzivno radimo. Mi smo do sada u posljednje 4 godine 62.000 kvadratnih metara kvalitetnog sudskog, odnosno pravosudnog prostora odnosno pojačali državu Srbiju sa tim brojem kvadratnih metara, diljem Beograda, diljem unutrašnjosti, da sad ne nabrajam, znate, građani kako smo to. To je ta infrastrukturna i dalje nastavljamo. Znači, sudije mora da imaju uslove za rad. Drugi deo infrastrukturnih napora naših, koji su isto merljivi, zacrtani u planu, proverljivi, jeste kompjuterizacija. Kompjuterizacija i nekompjuterizacija, odnosno IKT i ne IKT, je danas došla na nivo da je to jednako pismenosti i nepismenosti u pravosuđu. I stvarno smo tu pričerali cara do duvara, to mora podhitno da se sprovede sa svim posljedicama koje će izuzetno dobro imati po kvalitet pravosuđa.
jačanje procesne discipline, jačanje odgovornosti sudija, merenje rada i kvaliteta rada sudija, pa shodno tome i napredovanje, i to na bazi nezavisnosti sudstva, znači da sami sudije ocenjuju svoj rad i da znajući među sobom ko valja, ko ne valja, napreduju u službi oni za koje njihove kolege znaju da su vredni toga napredovanja i tako dalje, a mi sa naše strane da omogućujemo ono što je potrebno kako sudijama, tako, ponavljam, i drugim učesnicima u pravosudnom sistemu. Mi možemo da imamo sudije iz Švajcarske, primer, ajde sad lupam, iz Amerike, ali ako mi imamo advokate naše i stranke naše, to neće da pasuje. Mora svi zajedno da polako stasavaju i da unapređuju pravosudni sistem. Bez toga nema ništa. Mađarski kulturni centar osnovan je u Titelu radi ostvarivanja ciljeva u oblasti očuvanja nacionalnog identiteta, tradicije i istorijskog nasleđa mađarske nacionalne manjine. Pored toga, cilj je da način funkcionisanja bude zasnovan na principu otvorenog univerziteta sa višestrukom namenom za sve vidove edukacije, održavanja stručnih seminara, izložbi, koncerata, raznih vrsta kreativnih radionica. Uređene prostorije Mađarskog kulturnog centra svečano su otvorili presecujući vrpcu potpredsednik pokrajinske vlade, pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise i nacionalne manjine, nacionalne zajednice Mihalj Njilaš i predsednik opštine Titel Dragan Božić. Među brojnim gostima bili su i državni sekretar u Ministarstvu za obrazovanje Ana Marija Viček, predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, članovi Mađarskog nacionalnog veća kao i predstavnici lokalne samouprave. U sklopu Mađarskog kulturnog centra funkcioniše i Mađarsko kulturno-umetničko društvo Tiski cvet, koje ima podružnicu i u obližnjem Loku, gde pripadnici mađarske manjine čini više od 20% stanovništva. U okviru centra redovno se održava kurs mađarskog jezika za koji vlada veliko interesovanje, a pored toga u narednom periodu se očekuje i pokretanje kurseva na drugim jezicima. Predsednica Mađarskog kulturnog centra u Titelu je Magda Latinkić, a potpredsednici su Lajoš Edgar i Imre Bobojček. Rukovodstvo Mađarskog kulturnog centra izrazilo zahvalnost na pomoći lokalnoj samoupravi Titela, koja je prepoznala potrebu za osnivanjem ovakve institucije i potencijale koje ona može da pruži zajednici. Posebna zahvalnost je upućena kompaniji Siagro, koja je donirala nameštaj za opremanje učionice. Večer hrvatskog filma održano je u nedjelju u subotičkom art kinu Livka. Publika je imala prilike gledati 2 dokumentarna i 2 igrana ostvarenja. Program je započeo projekcijom dokumentarnih filmova Slamarke divojke iz 1970. godine redatelja Iva Škrabala i Poezija i revolucija, studentski štrajk 1971. godine iz 2000. godine Branka Ivande. Prikazani su i filmovi pseudodokumentarac No Man's Land iz 2015. godine redatelja Branka Ištvančića i crno-bijela komedija Ciguli Miguli iz 1952. godine redatelja Branka Marjanovića. Program je organizirala umjetnička organizacija Noć hrvatskog filma i novih medija iz Zagreba i Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara u suradnji s art kinom Livka u Subotici, a uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Prošlog vikenda u Kisaču održan je festival slovačke tradicionalne nošnje Slovaka u Vojvodini. Organizator festivala je Kulturni centar Kisač, a otvorio ga je Igor Mirović, predsednik pokrajinske vlade. Mirović je tom prilikom istakao da je viševekovna istorija Slovaka u Vojvodini veoma bogata, posebno u kulturi, književnosti, pozorišnoj umetnosti i u očuvanju tradicionalnih vrednosti, kao i to da se tim bogatstvom diče i Vojvodina i Srbija. Kako je naveo, pokrajinska vlada će uvek pomagati sve festivale koji predstavljaju kulturu i tradiciju nacionalnih zajednica. Ovakvim manifestacijama šaljemo poruku bratstva naših naroda, a ovde smo se okupili da pokažemo da smo jedinstveni u različitosti i da poštujemo jedni druge, rekao je Mirović. U okviru festivala otvorene su 2 izložbe fotografije nošnji iz svakodnevnog života i za svečane prilike. Defile učesnika je bio u duhu tradicionalne slovačke svadbe, dok su u revijalnom delu prezentovali nošnje od kojih su neke stare i 140 godina.
Festivalu su prisustvovali i Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, kao i Dagmara Repčakova, ambasadorka Slovačke Republike u Srbiji. Drugi po redu, Đelem Fest festival, koji promoviše kulturne, nacionalne, tradicionalne, istorijske i verske vrednosti nacionalnih manjina koji žive u Srbiji, održan je ove godine u Kragujevcu. Za 3 dana koliko festival traje, većinsko stanovništvo u Kragujevcu imalo je prilike da se upozna sa stvaralaštvom i umetnošću manjina, sa ciljem suzbijanja stereotipa i predrasuda o kulturi jednog naroda. Naša prvobitna ideja je bila vezana za promociju kulture nacionalnih manjina Srbije, a ne samo Roma, tako da građani mogu direktnim kontaktom putem razgovora i oblika savremenog stvaralaštva da upoznaju te kulture i time u velikoj meri smanje stepen nerazumevanja, iz čega kasnije proizilazi i govor mržnje i diskriminacija, izjavio je Vladimir Paunović iz nevladine organizacije Milenijum. U centralnoj Srbiji najveću manjinsku grupu čine Romi. Siromaštvo i nezaposlenost i dalje najviše pogađa pripadnike ove manjine. Cilj Đelem Festa bio je da Kragujevčanima predstavi romske sugrađane u drugačijem svetlu, tako da manje bude predrasuda, a više prihvatanja i razumevanja. Situacija jeste puno promenjena. Ono što je najvidljivije kod nas Roma su prosjaci na ulici, ali na ovakvim promocijama mi pokazujemo da imamo i romske intelektualce i sposobne ljude i da romska kultura nije samo jedna ili dve stvari, poput igre i pesme, već je romska kultura mnogo šira, od domena književnosti, slikarstva, pozorišnih predstava, romskih grupa i na taj način ljudi se više upoznaju. Oni svi stereotipi i predrasude nastaju iz neznanja, tako da ovim mi rušimo te tabue, naveo je Slavoljub Đorđević iz Roma centra. Pored romske kulture na Rom Festu promovisane su i ostale nacionalne manjine kojih nema u Šumadiji, ali koje su prisutne u ostalim delovima Srbije. U homogenim sredinama treba da bude više ovakvih događaja, smatraju organizatori, kako bi manjine mogle da pokažu većinskom stanovništvu sve bogatstvo svoje kulture. To ovde, nažalost, nije slučaj, naročito u ovoj takozvanoj užoj centralnoj Srbiji, jer manjine nemaju mnogo mogućnosti da prezentuju i pokažu većini svoju kulturu, mada nemaju ni mogućnosti da se predstave jedni drugima. A sa druge strane, većina na neki način, nažalost, nema ni veliku potrebu da sazna nešto više o manjinskim kulturama, istakao je Sead Biberović, književnik i predsednik nevladine organizacije Urban In. Ime festivala Đelem potiče od čuvene pesme Đelem Đelem, putujem, putujem. Međutim, zbog manjka sredstava nismo mogli da obiđemo druge gradove u Srbiji, rekao je Paunović. Iako je ove godine Đelem Fest mogao da nastavi svoju misiju promovisanja nacionalnih manjina samo u Kragujevcu, uz dobru povezanost organizatori se nadaju da će od sledeće godine treći Đelem Fest postati pravi putujući festival. Bilo je ovo hronika nacionalnih manjina. Podsećamo vas, danas možete gledati na televiziji Pink 3 svake srede od 17 časova i 30 minuta i u repriznom terminu četvrtkom od 15 časova. Do sledeće emisije srdačno vas pozdravljamo.